Hari ini kita vaksin ya Om. Semoga kuat, semangat ya. Sip. Semoga sukses, semoga dilancarkan. Amin. Ya, sip. Bukan panik guys, tapi agak terpikirnya guys. Siap-siap vaksin. Ya. Mudah-mudahan tak ada kendala. Tenang, jarumnya kecilnya kok Om. Lanjut Om. Tenang. Pegang coba tuh Dede. Iko baru nemu masih pertama. Dek peralu kok. Dede baca. Dua kali mulu ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang Dede. Pegang Dede. Sama Papa Bin deh. Labuk. Sip. Apa rasanya Om? Garing. Sebelum vaksin ini. Aman Om? Sehat lahir batin? Sehat. Ada